Newsfast Karbi Anglong berta kita jawab ini semika jerong Karbi. Aprangsi berta tipipen arjuita. Langsung mipi development block atum hemso kapatang pi pedet rajok ahem pu atum kedua thai kabipura patang pi serak jepan kecuningri. Nilip Mondol Komiti asai hemalong Mohila Morcha First Executive amai kangni. Borjan BJYM atum Sericulture asai hem HDP along kecingsi Executive amai kapadu. Cek sopen upper day groom sen mohor komiti atum Sironijan pen Chokehola BBDC PWD road ake joy pen kaselampi. Bornirja ke patu aklamalong pinsomar atum football kapatu kacepate angdung kiti. Number 20 Singhason MSC constituency Arlo Langso MIPI development block angkang Pongrong Langso LP school polling center ke parlo ke hai timung tikchom arong Longjon Honsing timung arat amekar dilip ingti lapen junali ingti piatu mapan surihini rakroi ke thompen kreplianing kana pharman kapanong pon Indra Awa Yojana IAY hemso ajak dingklu apitta piniarni anta ke patang pipede rajok ke do ke thak mowe sungpik anlopu si IAY hemso kelong dunbek abang pu abang pi atum Newsfast Karbi Anglong apherang kia thengno chethan Langsung MIPI development block asaiki junior engineer JE lapen gram sevak GS atum amethang asai ka cheklem ke pangkreve lapen amu ke wangbe ajoksi lahai IAY hemso tang thik thedet lup lapen chetherak thik nangji apotlo lasi nonamat prabjin pen labangso IAY hemso kikim prabjin pen kapatang serakji Apan BDO JE lapen gram sevak atum angbong arsikjik pen Cingwai pon serakra hemso kikim patangwek nang po puta alang litum ningje. Ahem kikim ajir ding piklo setame bang patang pi pedalo ho la dah ka hemane patang pilap lo. Jo la so bang so ahem cial me nang kipe ahem sanon puta tang keresi nang itum long cining rin nang ko kuni ki bangke. Nasengi patang je apan ke nang tang bor ipi pon chop no mungorong. Setame cial men kang berhan se seng kipe ahem lo non putok patang te ningkan hini ningkan tambah ka hisab dopo da. Tame nili tum pilang jorot chok pensi non kachi dipsi kisang long lo. Nang lima sana ni? Nili mana juna ki dipi po. Acha nonang lepi pu ponte la sahem patangi pa. Laka nili tum laka nang kirap ji anbedan chot lo nili ke. Pesan ha kontraktor men ke? Kang berhan se. Kan nili tum si pues tangka pinang 1000 cc. Lang ba? Tela so hem kim hai tangka nang le mati di kalong ha. Nang lili Lang ba? Telah so tangka nang le nang di tum khobar be pin bo. Ave. Lang ba? Ni tum ke kiti amune ma hai ke chi sun thak pen lo. Manja pen dilip hanse Newsfast Karbi Anglong. Pini Nilip Mondol Komiti asai hemalong Mohila Morcha First Executive Meeting padupon. Bangso amai phudang phangchupi mai phi ahin pen charipon. Povitro rongpi Nilip Local MEC Aluhiaman pen chetongdun. Anparta Ilis Teron pi Nilip Mondol Komiti amai phu bapuram teron. Chunbang Rilip Sonteron Zechonius Taro Lapen Ongdum Ketekiding A PS10 Pen Mohila Morcha President Secretary Atum Chetongdun Kedamtang Arni Kaprek Asorkar Nang Leet Dam Etlo Sitami Non Puta Nilip Apan Develop Avin Non BJP Sorkar Nang Ledet Penke Asontin Ta Kelongdun Kes Penchinglok Towar Anparta Lapen Lockdown Ahut Akejoy Pen Tangka Kelongta Dolo Pusi Mohila Morcha Mai Phi Ningche Pon BJP Sorkar Ke Soarlo apan kanghon kajin so thetan lasi nonapor soarlo atung kachingrum kenang sot busi MEC rong piesang hupen soarlo apan ning parungpon Nilip Pen Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong HDP Sericulture asai hemalong Borjan BJYM asong atumpen Kechengsi Executive amai ke paman pon labangso amai kachari pon sundor tiso lapen mai ke phalam the longkiri kathar jaipon Roland Killing dun mai phu is Karbi Anglong District Committee Chris Rongphar PWD Board Chairman Boson Rongphar Economic Convener is Karbi Anglong District Sarsing Tiso Kongchunbang BJYM is Karbi Anglong Ananda Killing ST Morcha Sundor Inti BMB
Vice Chairman Sunaram Singnar Borjan Mondol BJP Amaipu Sangmili Teron Pipen Chenglo Kethi Dingato Chetong Donsi Bini Kechengsi Borjan BJYM Executive Amailo RD Pidun Kewangji Arni Emily Kilik Langti Bokpom Ajoksi Borjan BJYM Klembang Phulapen Klembang Piatum Ning Esipetpen Kam Anglong Do Antak Cerap Ceto Dolanji Lapen Ke Ong Dong Abot Pidunsi Madule Emilia Tiket Jewan Sita BJYM Atom Voter List Akimi Ke Klem Kedam Along Cerap Dolanji Borjan Emesiang Kang BJYM Atom Bot Doan Along Ta Bot Committee Keseng Pon Eti Aphansi Alhi Atom Pen Lamthe Pachini Pon Bukajan Pen Bisnu Lekhe Newsfast Karbi Anglong Nili bahawar towar kecileng sungpik puke akimia lam kalido. Sonsi silonijan pen coke hula BBDC PWD road towar. Kesilam jia panci sik bomlo la pen kedam tang prei aciklo malom. Coke hula malom klem ceng hoyamat. Non malom ington tuko kajok. Rat atum ning kacetia bedet si pangsamri. Towar ke wak ke ong naiki. Nambor pen koila mati adak. Phelang wangcom. Arling malom henlo pumatasi. Cekso pen upper day groom sen mohor committee atum. Amithang atangka chirungsi. Towar kewak kahing no nai adim. JCB pen sangti arlong thoksi panai pon. Sen mohor committee amaipu secondro teron. Chunbang raj teron. Mohaldar hemendro teron. Lapen klembang atumaphan hadagarat akechoro alamthi klangpon. Nilip pen Robinson terang Newsfast Karbi Anglong. Jengsi Yuwa Morcha Mayalong Songalama Ingthur Ponsi Apichiki Mo Sai Dengpon Lapen Por Pai Koi Sira Bajichitim Malompen Mai Bang Chengpon Along Hawar Kehat Yuwa Morcha Mai Bupen Brahma Pensi Mai Charipon Lapen Aluhiaman Pen Karbi Anglong District Yuwa Morcha Amai Phu Bidya Singh Ingti Karbi Anglong District Yuwa Morcha Dun Mai Phu Phairing Mai Bongsa Karbi Anglong District Yuwa Morcha Chunbang Sangmili Terangpi Hawar Kehat Mondol Mai Phu Ramayan Chauhan Hawar Kehat Lems Chairman Dhaniram Kropen Chenglok Penang An Klembang Atum Chetongdun Karbi Anglong District Yuwa Morcha Maipu Bidya Singh Ingti Pen Kaningje Ponatengke Non Yoratumalong Ke Kom Naita Bangsuri Krepo An Pangrum Pon Pola Pen Ke Ong Nai Bangsuri Inkoira Isi Apai Kepang Rumji Apan Asai Klempon Bomlo Lapen Ansuse Song Kepang Tangji Apan Bor Iponji Businingje Pon Hawar Kehat Pen Rupom Hanse Newsfast Karbi Anglong Non malong so pan beer time tons na. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beer ta kam tuan pen nang jiroi thulo. 24 number Deupani constituency Kaparlo, Bornirja Kapatu Aklamalong, Pinsomartum Angdung Kiti Football Kapatu Kacepate Pon. Angdung Kiti Kapatu Kacepate Pon along, Deihori Rongpi, Arong Pen, Deliram Terang Arong Atung, Angbong Si Patu Cepate Pon. Kimang Pon Lake, Bornirja Arong Aradatum, Chingrum Petsi, Isi Owe Kimi Atumaphan, Kapatu Amo, Pachihungsi, Kang Turpon Jia Pansi, Kibi Pon. Labangso arong along towar kahinupen chenglok kapatu aklamalongta goalpost anujok lapen akaprek kadure do ulang sita labangso arong araltung owe kimi aphan kachinghon kithe ajok si labangso kapatu ke kibipon Angdung Kiti Kapatu Kacepate Juddet Api 24 number Deupani constituency Mondol committee Chunbang Jiten Beahin Pen Japonsi Nong Ekipi Amai Pedopon Angdung Kiti Kapatu Deihori Rongpi Arongatum Pensi Cepahai Pon
ke hayatu mapan jambili NGO amai pu manaf terang lapen 24 number diopani constituency AMAC mukut mahanta tumpensi ke hay anong e pajerpon lasonsi angdung kiti kapatualong kachipale dun thekapot dili terang arong atumapan asot terang arong asar hinpen nong e pajerpon ke chengpen angdung kiti kapatualong an gol ke thapnai abangpu Sunil Teronapan highest goal scorer anong e pajerpon lasonsi kapatu theknai John Rongpi apanta Dehori Rongpi arong asar hinpen best player anong e pajerpon sapapani pensar binong timung Newsfast Karbi Anglong Pinia Berta Lansi Pajulong Domitame Kardo